Sanibonani, igama lami ke ngokwazi ngwakwaNsele ngizothanda ukunimukela namhlanje on our YouTube channel kulwesine futhi olweyimanga. I-topic ethi namhlanje ijule kakhulu and idinga abantu engingazuthi mhlambe badinga ukuqhuquzeleka nokuvuka nje emoyeni nangokokholo nangezinye izinto ngicabanga ukuthi mhlambe ubhekene nazo empilweni. So ngizozama ukubuyisa ithemba nami ngendlela engikholwa ngayo uNkulunkulu wami nangendlela engibona ngakhona izinto zenza ngakhona nangendlela enginokufisa ngazuthi wonke umuntu engagcina ebona izinto ngakhona. Don't forget to subscribe on our YouTube channel and don't forget to press that notification button. And ngifuna wazi ukuthi konke ngikushoyo akuyona into mhlambe ukuthi ngiyifunde somewhere noma ngithola somewhere kunomuntu ongitshelile umbono wami nje usuka kumina. It's not like iqiniso entirely, yinto esuka kumina and asikho isidingo sokuthi manje ufuna ukudebate nami isiphikisane. This is not a debate section, but we can always share our views khona lapha enzathi kuma comments wethu sixoxe sibonisane sikhulisane because njengoba sihlangene lapha sihlangene ngokukhulisana. Namhlanje ngihambi ngedwa zikhona ingane zakwethu esihlezi zikhona ezohlezi nje zikhona makwenzekile zikhona eyodwa izwana ukukhuluma bakhona nje mayisilokhu ivuma kodwa yena ukhona umfowethu khona igazi lami asuka madoda ngabe noGoslady udadewethu wakamthiyane kodwa ke noma ngeke ngifuna ukuthi ngichaze kuze kuyophambili lena kodwa nje ngenxa zokuthi akathanda ukuthi aziwe nokuthi adume hayi so akafuna ukuduma uyafuna ukuveza uyathanda ukukhuluma inkinga akathakazwani namehla abantu yes namhlanje sizokhuluma ukuthi uNkulunkulu izingane zakwethu akanalo iphutha. uNkulunkulu akayenzi mistake ezintweni zakhe akazenzayo nasempilweni. uNkulunkulu akasoze nangelilodwa ilanga wenza mistake. Yonke into eyenzakala lapha emhlabeni ufuna wazi ukuthi kungeka uNkulunkulu nesazokwenzeka kungenxa zikaNkulunkulu nekade yenzeka kwakuNkulunkulu. Nezinhlelo thina esinazo empilweni kukhona futhi nezinhlelo zikaNkulunkulu kodwa futhi inhlelo zikaNkulunkulu izona ezihamba phambili ukudlula inhlelo zethu. Singaplana senze konke sikuplanayo kodwa ngifuna nazi ukuthi uNkulunkulu nezinhlelo zakhe ngifisa ukuthi kube yinto esiyibeke phambili sikwazi futhi sikuhloniphe lokho ngokuthi uyena umuntu owunqoshishilizi futhi okugama lakhe lokugcina. So kule nkulumo ngizoyikhuluma namhlanje bafowethu ngizoyikhuluma nani nesemakhaya but ikakhulukazi kuzobe kufana nokuthi ngikhuluma nabafowethu laba phambi kwami ngenxa zokuthi ngizobe ngikhuluma ngibheka bona ngqo emehlweni ngiphinde futhi ngirelate naseyintweni asebethe babhekana nazo emumva empilweni lapho besuka khona. Ngizophinda futhi ngikhulume ngqo ngibhekise lapha uGoslady ngikhulume ngezinto naye akabhekana nazo empilweni ngenxa zokuthi ngifuna ukuvuselela lo themba nakuwena lapha ekhaya wazi ukuthi uNkulunkulu akayenzi mistake. At the same time siphinde futhi sikhumbuzana ukuthi inhloso kaNkulunkulu ukulethela umuntu lapha emhlabeni kwakuyini and njoba silapha thina emhlabeni siphila ngayiphi inhloso. Siphila ngenhloso yethu noma siphila ngenhloso kaNkulunkulu. Angikwenze lesibonelo ukuwabona yini ukuthi wena mawuhlela izinto zakho nokuyihlela nje uyiqede uyitshela ukuthi hayi sengiqedile ukuhlela kodwa ama result engabi ngalendlela wena obuhlele ngayo ama result kube lawa kaNkulunkulu noma uNkulunkulu ade efisa ngakhona. Uyazi ukuthi unokuthi uthwala ingane for 9 months uthi masuyithwele ingane for 9 months ulindele ukuthi uzozala ingane emnyama uzale ingane emhlophe albino. Uthi uyitshela ukuthi ingane leno uyithwele wena ufuna ukuthi ibe ummeli ingane ibe udokotela. Uthi wena uyitshela ukuthi ingane yakho uzoyikhulisa uyikhulise kanzima izibe no 20 ukuze ikondle ingane ithi na 3 years ivele ibe something ibe u DJ. ama possibility eza noNkulunkulu ezintweni kwathina ezingaphekwa amandla ethu. Kukhona isikhathi lapho kumele khona sisebenzise thina ukukholwa kwethu ekutheni sikwazi ukunqoba ezinye izinto. Ukukholwa ukuthi ngempela ukhona uNkulunkulu ngoba masiphila lapha emhlabeni siconfuse izinkolo eziningi lezi size sigcine sicabanga ukuthi uNkulunkulu aka exist emhlabeni wethu. Siconfuse ngabanye abantu abaseduze kwethu nabasempilweni zethu kangangoba siconfuse na izinto ezenzeka empilweni zethu mase sigcine sicabanga ukuthi uNkulunkulu aka exist. Kanti ezinye zezinto ezenzakalayo yizona izinto eziyizathu ezibonakalisa uNkulunkulu ukuthi ukhona empilweni zethu. Singenza nongabe yini sifuna ukuyenza empilweni but the moment sakhohlwa ukuthi khona lo muntu osilethela lapha emhlabeni nophila phakathi kwethu okuNkulunkulu okuyena igama lakhe elimile. Angazi ukuthi ngingachaza kanjani ngingachaza kuze kuyoshona ilanga ngijule but before ngikhulume nganivumela mhlawumbe bafethu ukuthi niqale nibeke nifuna ukubeka but namhlanje ngathi mina ngizoshumayela senkonzweni silalele ngize ngicabangizwe lapha
incwadi nengcwele incwadi yokuphila awu amen esayilethela umlungu but anyways but ikhona iverse lapha eBhayibhelini kwiZaga 16 ekhuluma ngokuthi sineyinhlelo noma inhliziyo yomuntu inamaceba amaningi you know ngesingisi sithi we plan but God decides if ngayisummarize kanjalo okay lento leyo yazi crazy enough I had a similar conversation on my live on Instagram while ago ngikhuluma ngokuthi yazi impilo yomuntu in a way iyafana ncimishi nempilo ephilwa i-actor or actress a character on a certain soap because i-character leyo actor idlalayo ihlelwa and ibhaliwe and imile kanjalo and ingashintsha because of the director or the producer. I don't know who's responsible, but there's someone responsible lab, but not the actor. Exactly. And the actor yazi ukuthi the following episode kuzobe kwenzakalani without yona ukuthi izi 10 page script ikuzi yona ngicabanga ukuthi hawu yazi character yami mhlambe izoshada ngendlela ebuka ngayo ingakabheki ngale ukuthi kuzani script kwi page number 2 ukuthi kwenzakalani ijele ithi mighty yavula ku page number 2 ibona ukuthi hawu kanti uyafa vele lo muntu ekade sengihlangana naye you know so nathi same thing nathi ngempilo zethu we don't know ukuthi kahle kuzokwenzakala nezimpilweni zethu up until we face the next day. Exactly. Because Tina, we think ukuthi kusasa probably I'll be in Joburg or I'll be in Durban or Port Shepstone or wherever ucabanga nama plans akho abanye bayitshela ukuthi mhlambe ngizobe ngiattende a certain event you know kanti nje uNkulunkulu uyakubuka ukuthi welele ingane yasiphethe kanti kwana you know because uyazi uNkulunkulu ukuthi mhlambe wena kuzoqhamuka emergency nje kuwena it's an emergency kuwena is a shock but kuNkulunkulu it's just his plans and there's no mistake about it. So I feel like sing lukhona but I feel like honestly le topic oyikhulumayo because I think if abantu bengayithatha and really understand it and by apply empilweni yabo, a lot of people won't fall into depression kangaka. You know, a lot of people won't take their lives kangaka because they will understand good they're not in control of impilo zabo. Never. So that's me. Kangangoba the way impilo siphila ngakhona nangendlela izinto zethu zimingakhona lapha emhlabeni sinokuthi sisicabange ukuthi mhlambe kunabantu abathile abasiphambanisela into zethu. Sure. Sinokuthi sisicabange ukuthi mhlambe ezinye zezinto zethu sithi sihlele ngalendlela zime ngalendlela. Ingenxa zokuthi silahlekelwe ukuthi njoba silapha emhlabeni ngokweplanet kabani. uNkulunkulu ngesikhathi esidala wasidala sinama senses omzimba. And mayisidala sinalama senses omzimba wadala ukuthi wonke wasebenza emzimbeni womuntu. Mhlazana uNkulunkulu efuna ukukuvikela engozini, efuna ukukuvikela enkingeni, usebenzisa amanye ama senses alomzimba wakho ukuthi uvikeleke. Unokuthi ngaphambi kokubujamba umgwaqo ithi isense yokubuka qalaza ka right na ka left. Uqalaze ka right na ka left ujampe uphephe. Mhlazana uNkulunkulu efuna ukukuthatha ngemoto ngalolu suku. Ubulala le sense yokuthi uqalaza ubuke. Uthola ukuthi uqalazile wabheka wakuncisha ivision yokubona imoto. Ungene emgwaqweni ngenxa zokuthi namhlanje bekusuku lwakho. uNkulunkulu unokuthi ithi imoto ishaya ihuthi ithi suka endleleni. uNkulunkulu akuvala amadlebe. Ungayizwa. Ekubeni kuuye futhi uNkulunkulu owakudala ukuthi ube namadlebe okuzwa. uNkulunkulu wakwazi ukuthi impukane emayizindizi zongena ehlweni. Ihlo livalekele before wena even ubone into ukuthi izongena ehlweni ngoba ihlo silibonile. Ilivale thaqa. uNkulunkulu mhlazana efuna ukuncisha ihlo. Unokuthi ugodo luza lithi uzongena ehlweni luzoqhumisa ihlo. uNkulunkulu alidedela ihlo libheka izongena into ikuvalile ube nehle lodwa. Wena ngaphakathi mase uzitshela ukuthi konke lokho kwenzakala ngenxa zokuthi abathakathi. Kanti uNkulunkulu wena ubazi ukuthi ngesikhathi esithile ngosuku oluthile lokho kuzokwehlakalela ngenxa zokuthi angifuni ukuthi impilo njengamanje uyibuke ngamehla amabili, ngifuna ukuthi uyibuke ngehle lodwa. So ziningi izinto esibhekene nazo nezimo esibhekana nazo empilweni esibhekene nazo ngenxa zokuthi uNkulunkulu kunale test akafuna ukusibeka kuyona, kunalendlela uNkulunkulu nale level uNkulunkulu afuna ukusibeka kuyona. Makuqala unyaka siba nezinhlelo zethu siyahlela.
sithi ngoJanuary njoba kuJanuary namhlanje angenza isibonelo sike sithi uJanuary uyaqala unyaka uthi njoba kuJanuary nisixolela ukuthi uBryce uphethe umkhuhlane njoba kuJanuary sithi ngoJune ngifuna ukuthi ngoJune ngenze into ethile ngoJuly ngenze into ethile ngoDecember ilokho engifuna ukwenza uNkulunkulu mase yakusurprise ngesikhathi uplana usuku plana unabanye abantu enihleli nabo enibambisene nabo empilweni okuyifamily okungabangani okuyizihlobo onongabubani uNkulunkulu akusurprise abathathe bonke labantu in a space of between uJanuary to June kuthi kushaya uJuly usunabanye abantu ohleli nabo lelonke leliplano oliplana abasekho ngisho naye umuntu oliplane naye isithi banyamalele ngokwempilo noma basekho bashonile ngenxa zokuthi uNkulunkulu yena ube nelinye iplan ngaphezulu kweplan wena lelo uplanile kuthi kushaya uDecember usuplana okunye noma usuwenza okunye then lokho ubuplanile ngoJanuary uthola ukuthi wena ngoJanuary ubuplane itrip eya eZimbabwe uyokhuluma nje ngezinye izinto nihamba itrip nabangani bakho ade bekhona ngoJanuary ufica ukuthi bonke labangani bakho ngoDecember basekho njengamanje ngoDecember uNkulunkulu sekuplanela ukuthi wena nanku umshado ngendoda ebingekho January ngenxa zokuthi kwezinye izinto thina siyahlela kanti uNkulunkulu naye uyahlela ngendlela yakhe angifuni ukuthi ngiyibeke in a sense ukuthi ngiyashumayela but ngifuna ukuyibeka ngendlela esense ukuthi umuntu ohlele ekhaya abone mina njengomuntu ukuthi mina inkolelo yami ayikho ekutheni kumele mina ngithandaze ngicele uNkulunkulu ngicele lokhu nami engakwazi ukuthi khona kuyikuphi engathi ngiyazi ukuthi yena uhleleni mina ngicela lokho engingakwazi kuyena yena akakwaziyo ngami mina angikhale enkosini ngithi inkosi njengamanje izinto zami zinje ngicela ungishintshele ukuthi nokuthi mina kusasa uNkulunkulu mina bengifuna kwenze ukuthi nokuthi mina cha ngiyacela enkosini ngithi inkosi ngiyazi ukuthi wena wazi ngempilo yami wena wazi ukuthi kusasa kuzokwenzakalani ngami so ziningi izinto nenkolo esikholelwa kuzona ezisifaka ehlathini ezisenza ukuthi sigcina sikhohle ukuthi into eyenzakala lapha emhlabeni kuyindalo kaNkulunkulu uNkulunkulu thina njobe isidalela lapha emhlabeni wesidale njengama robot wasiprogram mesprogram uNkulunkulu wasiprogram amaqedwe wasikhandela indlela uyena owazi ukuthi lama robot akhe aphila lapha emhlabeni kunini lapha kawacisha khona yena uNkulunkulu uyazi ukuthi yena ama robot akhe ayophila isikhathi esingakanani lapha emhlabeni uyakwazi na njenge robot lakhe ukuthi emhlazana ibusiso zakho ifika ziyokufica nini kube kunjani so kwesinye isikhathi ungakhala ufune lokhu nalokhu ehle wenyuka izinyanga uhamba abafundisi uthandaza ushone phansi uzuhambe uyothwala wenze konke ucabanga ukuthi wena kusemandleni akho kodwa akuzona zonke into esemandleni akho zonke esemandleni kaNkulunkulu kunamaplani kunezinto ezikwehlela empilweni ubone ukuthi njengamanje le engaphekwa amandla ami engaphekwa amandla akho ungazama ukuthi uyisolve akukho emandleni akho ukuthi uyisolve isemandleni kaNkulunkulu ukuthi yena solve so zikhona izinto obona ukuthi kahle kahle lena bekungayona yami nokuthi mina ngiyisolve yinto kaNkulunkulu le so mina kunezinto engibonakala ngazo ukuthi ignorant kakhulu kuzona njengokufa komuntu engimaziyo njengokulahlekelwa umuntu ebengiphila naye empilweni yami engibona ukuthi lo muntu lona bekufanele engabe ngiyamkhalela kodwa ngamkhaleli ngenxa zokuthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu lapha yena ubenzani kunezinto eziningi esibhekene nazo empilweni kunezimo eziningi esiqondana nazo as abantu balapha emhlabeni engingafuni ukuthi ngize ngiyithathe ngiyibeke phekwa amahlombe ami ngoba anginawo amandla okuyishintsha into onganawo amandla okuyishintsha don't try to change it ngoba izokucindezela ikufakele incindezi if uyabona ukuthi lento mina ngisoze ngayishintsha hamba yolala nje kuzokusa kusasa uNkulunkulu neplan elinye ngosuku lakho lakusasa kunabantu abakwazi ukuthatha inkinga zayizolo beyiwezele kusasa umuntu asusa inkinga yakuthangi ayenza ukuthi determine ifuture yakhe ekubeni uNkulunkulu yena uyazi ukuthi wena kahle kahle ubekufunelana empilweni unga drive uliqede izwe leli uthi wena unkuzimalanga ugabhadi umshaye wemoto kanti uNkulunkulu wena uyazi ukuthi wena ohleze ebamba istering uyakuvikela nakwezinye izinto unokuvikwa izinhlamvu kwakumele zikudubule zangakudubula ngenxa zokuthi hayi ngoba nakho uthwele noma unamabhanda wafasile but ngenxa zokuthi uNkulunkulu yena obazi ukuthi yonke lento ebibhekene kwena bengameli ifike kwena uphama isandla mntana umuntu uthini no I'm just thinking ukuthi now from lo okusho are we saying now ukuthi cause omunye umuntu engathi ukwazi uthini uthi asivele sihlale just relax because vele uNkulunkulu has a plan okay yeah no like uNkulunkulu noma ngenzani vele iscript sesibhaliwe no uNkulunkulu akazwani nevila okay uNkulunkulu njoba ekukhandelela ama senses asemzimbeni wakho ukuphila umqondo ukuthi cabanga ukuphila izandla ukuthi enza wakuphila inyawo ukuthi hamba wakubonisa umhlaba
wase introduce into nobungakade ungazazi wase kupha ukuthi enza lokho kusemandleni akho okusemandleni akho uthi qala Sure. lokho okusemandleni akho kukhona ezinye izinto obonayo ukuthi nongabe ngiyathanda ukuyenza ingaphekwa amandla ami ungasipanishi ngento esemandleni kaNkulunkulu ngenxa zokuthi wena ufuna ukuzibonakalisa ukuthi uSuperman kukhona inyembezi ongasozwa akwazi ukuyisula ezosulwa kuphela uNkulunkulu kukhona izimo ezikwehlelayo empilweni obonayo ukuthi lena nongabe bengithanda ukuthi ngivimbe ukuthi ngenzeke empilweni yami kodwa uNkulunkulu lo nangolodwa usuku kwenzeka into kwathiwa leyo nto le ungamlalela umuntu othi hey lento eyenzakala yenza uSathane iminti kaSathane noNkulunkulu iminti kaSathane emhlabeni iuNkulunkulu uSathane uNkulunkulu uNkulunkulu uSathane What do you mean? Lalela ke kunoNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba lo uNkulunkulu okuyena ophila kuwe Okay. Right? So yonke lento le esiyibona yenzeka lapha emhlabeni ayikho into ekuthiwa uSathane kodwa uSathane uphila ngaphakathi kwena so ngalesikhathi lesi ngihlezi ngichaza lento le ngalesikhathi lesikwenzeka into ezimbi noma kuvuka ububi ngaphakathi kwena kungalesikhathi kuvuka uSathane ngalesikhathi wenza into ezinhle kungalesikhathi kuphila uNkulunkulu so mvumeleke lo uNkulunkulu ophila ngaphakathi ohamba nawe usuku nosuku uthi ephile mase kuzoba khona umdali wezulu nomhlaba umveli nqangi mangikhuluma ngalowo muntu loyo mina futhi siphinde simbize ngoNkulunkulu uyena ke kahle kahle lo umuntu okuye umprogram wayo yonke into eyenzeka lapha emhlabeni so uma usakholelwe ekutheni ukuthi into zakho zihamba kancane noma ziyabheda ngenxa zikaSathane ingenxa zokuthi uthatha kancane amandla kaNkulunkulu okuyena wakudalwa kuletha lapha emhlabeni uwena lapha emhlabeni ke okhetha ukuthi ubani ufuna umupha amandla okuphila abusa umzimba wakho kuyithempeli lakho phakathi kaNkulunkulu noSathane the more ukhuluma igama likaSathane ngomlomo wakho the more uSathane ezophila emhlabeni wakho the more ukhuluma igama likaNkulunkulu the more uNkulunkulu ezophila emhlabeni wakho so kulombuzo ubuzile ukuthi njengamanje ke wena uthini uhlala phansi ngenxa zokuthi umveli nqanga ukuNkulunkulu ukudalelwa kuletha lapha emhlabeni uyena one control wa program yonke into cha uNkulunkulu okuyena osemzimbeni wakho ke njengamanje lokuphilisayo nokuphila nayo lapha emhlabeni muvumele ukuthi aphile umupha amandla akhe abonakale phambi kobuso bakho nasezintweni ozenza iba positive yenze into ngethemba lokuthi izolunga kodwa don't ever do into masucabanga ukuthi yonke into oyenza isemandleni akho nokulungile ungacabanga ukuthi kulunge ngenxa zakho nokwenzeka kabi empilweni yakho ungacabanga ukuthi ngenxa zezandla zakho noma ngenxa zamandla akho konke okwenzakalayo nongabe iqalo wena kodwa isiphethwa kusona sakho so zikhona izinto esizenzayo lapha emhlabeni sizenza unaware ukuthi sesipha amandla uSathane ongamele simupha amandla empilweni zethu so nongabe iziphi izinto obhekana nazo nongabe ibuphi ubuhlungu nomzimo obhekana nabo empilweni kodwa ungakuvumeli ukuthi le program edalwe uNkulunkulu emzimbeni wakho ikhiphe endleleni le uNkulunkulu akubeka kuyona ngenxa zokuthi indlela nendlela nestop uNkulunkulu uneyinhlelo ngawe khona lokho akakubekele khona le igcinene at the end of the tunnel so uma ubona kunzima namhlanje ungakuvumeli ukuthi ugxeke uNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu yonke lento akayenzayo empilweni yakho bingafanele yenzeke kuwena uNkulunkulu akalenzi iphutha uma ulahlekelwa abangani bakho ungacabanga ukuthi uSathane still intando kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu akalenzi iphutha if ulahlekelwa abantu abathandayo ngokwemnyama bayahamba emhlabeni bayashona nangolodwa usuku ucabanga ukuthi mhlawumbe iphutha akukho okwenzakalayo empilweni yakho okube yiphutha konke kunendlela ethile ukuthi kusasa kuyokhanya uma kukhona okubi okukwenzakala namhlanje azama results ukuthi kusasa maningi amathuba ethebe emahle uma kukhona evikini okuphathe kabi azama results ukuthi possible kupheleni kwenyanga khona okuhle okuzayo akukho okwenzeka empilweni yakho okungekhona okuyisizathu sokuhle okuzayo kanjalo uma ushukumiswa noma uphekwa lapha emhlabeni kukhona into obhekana nazo azi ukuthi uNkulunkulu nongabe uyakhala uthi kodwa uNkulunkulu ngiyazi ukuthi wena engabe ikuphi lokho ongikhandela khona engabe ikuphi lokho ongigcinele khona so ayikho into eyenzakala lapha emhlabeni ezenzakalayo ngaphandle kokuthi uNkulunkulu uyena umnikazi ayonke into eyenzeka lapha emhlabeni singakholwa masithanda ukukholwa sihambe sesontweni masithanda ukuyesontweni sisambe inyanga zethu masifuna ukuhamba senze konke sifuna ukwenza ngokusemandleni ethu kodwa ekugcineni kuyophetha amandla kaNkulunkulu enkulumeni yami yonke ngikaze ngilibize igama lenceke ethile angibizanga igama lika Jesu angibizanga igama lika Shembe angibizanga igama lika Khanyane ngikhulume ngoNkulunkulu
Ngiyabonga kakhulu. So akukho nifuna ukusho? Yeah. Right? Not yet. Ay ngiyabonga kakhulu bafethu. Ilokho bengifuna ukusho namhlanje enkulumeni yethu. Bafethu Bryce uyangihlukumeza ngendaba lomkhuhlane kwakhe kodwa ngithi ngenxa zokuthi uNkulunkulu ukhona iplan akanalo kusasa mhlawumbe ufuna ukumthatha umfana. Sorry guys. Mhlawumbe ufuna ukumthatha umfana kusasa. Angeke sisho lutho nani niyofakaza ukuthi umfana simbonile uthwalile kanzima. Planning kaNkulunkulu. Uthwalile kanzima umfana phambi kwenu. Ekhwehlela. Lezama. Ukuqoqa umphefumulo. Nimbonile zama ukuqoqa umphefumulo kube ngaphe kwamandla akhe. uNkulunkulu wathatha kwakhe kambe wathini futhi Besela kia. wathatha kwakhe kubusela kuyena. So mfethu siyabonga kakhulu. Asibonana futhi ngeepisode ezayo. Namhlanje lokho nje bengifuna ukukhuluma nani ingane zakwethu. Bye bye. Peace. Don't forget to subscribe and press that notification button. Si share ama views nembono. Niphinde futhi nibukele namanye ama video. Danko, bye bye.